बहुत अच्छा हुआ, वेरी नाइस। मैं तो बोलता हूँ, इनको देता हूँ क्रेडिट। यहाँ जो पार्टी आई है इन्हें कमाल कर दिया। पहले बहुत डर था, डर निकल गया। বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। আজি 1 লাখৰো অধিক মানুহ হৈছে পাবলৈ গ'লে, আৰু জুবিন গাৰ্গটো উঠাই নাই এতিয়ালৈকে। তো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যে প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি লৈ পেলাই আজিৰ এই ধুনীয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া বিশ্ব বিদায় উৎসৱ সঁচাই ভাল লাগিছে। আৰু বহুত দিন পিছত কোভিডৰ কাৰণে মানুহৰ মন চন বেয়া হৈ আছিলে, আজি মুকলিভাৱে সকলোৱে এনজয় কৰি আছে, আনন্দ কৰি আছে। আজি নিশিতা গোস্বামী এক্ট্ৰেছ আহিছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ, আশ্ৰানী আহিছে বলিউড আপোনাৰ বম্বেৰ পৰা ডাইৰেক্ট, তাৰপিছত কে মোহন বেহৰীবাৰীৰ পোষ্ট অসমীয়া কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনপ্ৰিয় ছিংগাৰ প্ৰবীৰ সৰকাৰ, আৰু বিভিন্ন মানে লোকেল আৰ্টিষ্ট লৈ পেলাই যিমান ধুনীয়া মানে এটা পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে, সঁচাই মই আনন্দিত। আৰু এইটো মই মেছেজ দিব পাৰোঁ যে আমি এনেকুৱা সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই আমি যাতে সমাজখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, দেশখন যাতে আমি বেলেগ এটা ৰূপত লৈ যাব পাৰোঁ। থেংক ইউ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360